Faitaulaga to the sofa pele lo tato wali mo tato Faula Iesu Keriso. Greetings in the most beautiful name, the name above every other name, the name that every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. That's the name that I greet you with this morning, whether you be here at church or whether you be listening online. We greet you in that wonderful name. Let us pray and then we will listen to the preaching of the word this morning. Matou teva aia foi sulo le tino le malosi le whaamalolonga na yo matou tama na yo matou tina o ainga taitasi e o lava i nei whanau o mawhai o na matou maua le awanoa matou poto whaatasi matou te whaafoi le vi inga o no lovanga le lei e fōlinga e whaimofie le vaiaso atoa mai le tasi asu sa e o atu i le tasi asu sa a ui lea ba o lo iai le puapua ngā le whaososonga, le vai ai whaftai tele lo wanganga pa ia o lo whesoasoani, o lo whaamalosi, o lo whaamanatu ia te i mātou. Lea mo mātou toi au lia mai le nei tai au, mātou teo mai o le anganga lava o le whaafetai. Whaftai tele lava tamā, o tongi o laina i mātou, whaolaina i mātou, suia i mātou, mai leo langa, anga i atu leoti, lea uanga i atu i leola male manuia. Ya Iesu Keriso. So vidia o tama e yelo faunga le faalonga o la whanau a me se foi lau au onga a wala unga luenga o le fola ina o la upule ne tai ona o Iesu, and we all say Amen and Amen. Ya mana i paso e melo tusi whamon mole e Eperu. Eperu alona mta ko fitu alona fai ko suma tasi se ia o le fai ko suma le iwa o te fia whaonga ina i le nei tai au. We are looking at the book of Hebrews, chapter 7, and we are going to be using the text from verses 11 through to verse 19. So those are the verses that we will be looking at today. And we're looking at the superiority of Jesus Christ, or the fact that Jesus is supreme to everything. The meaning of that word supreme is that he is the greatest, he is greater, he is better than all things. And today our sermon is titled this way, Jesus the Superior Priest. So le taialene, o Iesu o le Faitaulaga ua silisili, o le Faitaulaga ua faa silisili ina. Peila o na tatou Faitauina i le vaiaso na te anei, i le amataina o le mataupule fitu, i le tangata le nei e ngoia meki sa teko. Last week we started chapter 7, and chapter 7 in the beginning was all about the high priest by the name of Melchizedek, and he was a character in the history of mankind, and he was specifically a king, both king and priest. He was also not part of the Aaron priesthood. He was not part of the Levitical priesthood. He was a priesthood who Abraham had met along the way after a battle. And Abraham gave him 1/10 of his spoils or his winnings from that battle. And this king priest blessed Abraham. And we now know that Abraham is the grandfather of Jacob, who is the father of the Levites, who are the Israelite priesthood. And so we learned a lot about Melchizedek. But what we did learn is that Melchizedek, or Jesus Christ, was a priest in the order of Melchizedek, rather than the order of Aaron or the Levites. So that was what we started to unpack last week, was that Jesus is a priest. He is a superior priest. He is a better priest than the Levitical priest. O Iesu o ia o le Faitaulaga, po le Faitaulaga sili, e sili lo Arona, e sili lo sa Levi. Amen. So le lana tatou mata i le tangata lea e ngoia meki sa teko i le vaiaso na te anei. So malo lava le whaamalosi I le nei tai au. Ai o le a tatou Faitauina le tatou mataupu le nei tai au, ona a mata i le o le tatou mataupu. Let us read Hebrews 7 verse 11 through to 19. Whamai le wha Samoa. O le nei,
A whaina wha atoa ina o mea i le whaiva o Faitaulaga whaalehi. A wana maua e le nuu le tūla whono whaatasi Mangere. Pese a le toe a ngā o na whaatuwina o le tasi Faitaulaga. E wina whaatasi ma meki sa teko. Ai le ta ua i le wina whaatasi ma alona. A waa whai ua li ua le whaiva o Faitaulaga. E ao lava ina li ua le tūla whono. A wā o ia ua ta ua mai i ai o nei mea. O so le tasi i tua ina ia, e le ai so la tōna au auna i le whata Faitaulaga. A wā ua i loa tino lava na tupu mai a yuta lo tātou alii. O le itu ina lea na le tauina mai ai i mose, se upu i le whaiva o Faitaulaga. Wātiri ai foi ona i loa tino, pe a whai ua whaatuina le tasi Faitaulaga, pei o meki sa teko. E le o se tūla whono o se poloa ina whaale tino ua whai ai o ia, a o le mana o le ola e le himama. Ma wā o loko moni mau mai o ia, o le Faitaulaga oe e whaababau e wina whaatasi ma meki sa teko. A wāfo i ua tala ina le poloa ina na mua mua, ona o lona vai ma lona lea o ngā. Wana le whaatoa ina se mea e tasi i le tūla whono. A o le whaopopo o le wha moe moena e sili ona le lei. Na whaatoa ina ai. Ona o lea, tanto whaalata tuai i lea tua. Fa mai whai unga whai koe suma le iwa le tai au le nei, ona o lea, ua tātou whaalata tuai i lea tua. The ending of verse 19 in that group of verses that we read this morning, it says, "For the Lord made nothing perfect." On the other hand, there is the bringing in of a better hope. Remember, we're talking about a better priest. So verse 19 says, there is the bringing in of a better hope, through which we draw near to God. O whai ingoa whai pa suma le iwa wha mai ona o lea ua tātou whaalata atu wai i lea tua. E whia vele leina lea ma matua o le netai au. Ona o le o langa o le tangata kerisiano, o le o langa o le tangata soifua whaolaina, o lona mana onga ina ia whaalata atu i lea tua. Wha mai le Efeso e tolu alona whai pa suma le fitu e o i le whai pa sefulu ma le iwa. Whamai ia nofo mau ke riso i o oto loto i le whaatuatua. O le mana onga o le apostolo Paulo i lea whaiupu, ina ia nofo mau ke riso i tonu i o tātou loto. Papewhea, i le whaatuatua. Whamai ia mawaa o tau, ia whaavaina i le alofa. Whamai tau te mawhai ai ona i lo le leie o tau. A toa mane aupa ia uma, o le winga o le lautele, le umi, le loloto, le mawalunga, ia i loa fo i lea lofo ke riso, whamai ua silisili ese e le mai loa. Whamai ia whaatu tumuina o tau i le tumu umalava o le atua. O le olanga o le tangata kerisiano, ina ia whaatu muina o ia i le tumu o le atua. Le ale winga o le ata lea olo au mai e Paulo, o le olanga o le tangata whaolaina e mafuta pe vava la lata lana mafutanga ma le atua. So pe o le manatu au tu o le tai au le nei, o le atata o va ai, i le o langa o le tangata e lata lana mafutanga ma le atua. So te le tangata whamei tangata kerisiano, ai ola lava i le o langa e manao i ai. Ai o le tangata kerisiano whaamaoni, e te longo fia lava, ona e savali lata tele o ia i le fina ngalo o le li. E savali lata tele o ia e usiusita ia poloa inga a le atua. Nā te sila fia. Amen? So when we look at the end of the verse 19, it says, through which we draw near to God. And I want to use this line as a lens today, because every Christian, their desire should be to walk close to the Lord. That's our desire. Our desire every day as a Christian, as a genuine believer, is, Lord, I want to walk closely with you today. And how do we do that? We do that in our actions. We do that in our life of prayer. We do that in the life of reading scriptures. Many people call themselves Christians, but you can tell
that they walk far away from the Lord, right? They live their own lives. But a Christian who genuinely says that they are a believer would genuinely want to live this life. And I bring Ephesians 3, chapter 17 to 19 to highlight that point. And at the end of verse 19 in Ephesians chapter 3, it says, to know the love of Christ. Remember, we're talking about walking closely with the Lord, and to know the love of Christ. And it says there, Paul writes to the church, it says, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. That when you have a close relationship with the Lord, that you know the fullness of God. Amen? Amen. So that's the heart in which we're talking today. So, ole tusi tala Eperu. Ole manatu la le tusi tala ile taiaole ne ona manatua. Ole tusi le tusi tala itangata yutaya. We must remember that the author of the book of Hebrews is writing to a Jewish audience. He's writing to the Jewish people. They're writing to Jewish believers. And he's trying to explain to them the difference between having a close relationship with God and the Judaism system. So, ile taiaolale nei, o lo tala noa le tusitala, e whatatau le silisili, ese o Iesu ke riso, o ia o le faitaulaga ua silisili, aisea, ona, o le faitaulaga I totono le malu po le faitaulaga lea e vaai I ai le tangata iutaia I le aso ma le aso. Na ona mawhai ona ave o le taulanga a le tangata Israelu I totono le mea paia, ai le mawhai ona maua e le tangata se mafutanga vāvala lata ma le atua paia. Amen. Now Iesu e mawai le vaina naa. That when the priest would bring a person and their sacrifice to the Lord, only the priest would go into the Holy of Holies. Where does the person, where does the individual, where does the Jewish stand? Outside of the Holy of Holies. But because of Christ, we are going to see that he is a better priest. He is a superior priest. Why? Because it was only Christ that was able to take an individual, take the Jewish believer into the presence of God. Praise God. How? Through his death, he tore the veil. E alu watu le tangata Israelu, e ngata mai, I le pito mai o le ie pui pui. E leta I tai alu watu, tala atu I le mea e sili ona pa ia, o loo a fia o wai Yova, le atua le tama. Ai ona o le mariwa Iesu ke riso, whamaia o I tātou sa vāwa mamau, ua whaalata lata ina mai, ona o le toto Iesu, e whapewhea, a le mariwa Iesu le ana vailua ina pe sailua ina ai, le ie pui pui, ai maua lewa noi tātou, ea, tātou te o atu ai I le mea sili ona pa ia, I luma o le atua, ona o Iesu Keriso. Le lai o lai tātou I le tai aule nei, ai o whai upui ana tātou whaitawina, pei o le aungani, o pei o le manatu o le tusitala, ina ia whai loi tangata iutaia, o lo o iai le mana onga, ina ia au mai ia lata I lātou I le atua. Ona o le olanga ato le tangata iutaia, e vāwama mao le mafutanga a le tangata iutaia ma le atua I paia. Manatua le taimi o Mose, aua nei whaalata lata I le maungo Sinai, aisea e whio e Iova. Mo o mai le taimi o le tapaneko, aua nei sopo tapu laa le tangata Israelu I tutono le malu, na o le faitaulaga. E le mawhai o na alu le tangata I tutono le mea sili o na paia, na o le faitaulaga. A le tai ale nei, o lo tusia e le tusitala lana ia faitau ia, ina ia ave le manatu o le tangata iutaia, ua whaamutaina le mea tuai, ua whaamutaina le whenga tuai, ua whaamutaina le tūlafono po le sauninga whaalevi, ai a ngai atu I le ato atoa o Iesu Keriso. Praise the Lord. So today we're going to look at that Christ has removed the veil. Christ has superseded the Levitical system. There is no more sacrificial system. Why? Because Christ is the superior priest. And only Christ is able to bring us closer to God. The priest could only bring the people so far. But they always remained on this side of the veil. Christ, he broke that barrier.
and we were able to all go through, not only the Jews, but also the Gentiles and the Samoans. Praise God, hey. The Samoans get to go through to the presence of the Lord. And the Tongans. Amen. So, o le tai awa nei, o le whaitau ina o le tātou mataupu, ina I whai upu ia, ina ia malamlama, e whapewhea o na maua I tātou, le awa noa tātou te whaalata atu ai. I le mawhitanga la lea ma lea tu ai pa ia. Praise God. Amen. So, o le manatu mua, whamai le whai upu sumatasi, o le nei, a whaina wha atoa ina o mea I le whaiva o Faitaulaga whaalevi. A wana maua e le nuu le tūla whono whaatasi ma lea. Pe se a le toia o ngā o na whaatu wina o le tasi Faitaulaga e winga whaatasi ma me pisa teko. Ai le ta ua I le winga whaatasi ma arona. O le manatu o te whia a matai nei I le tai au le nei, ona o lela wa tātou wa ai I le silisili ese o le Faitaulaga o Iesu Keriso. Le ato atoa o Iesu Keriso. Ai whamaina manatu mua, o le mea le nei, o le nei, a whai na wha ato atoa ina o mea I le whaiva o Faitaulaga whaalevi. Se I tātou mata, I le sauninga tuai I le sauninga tuai ma le sauninga whaalevi, sa maasani o na matauina maola I le tangata iutaia, I le o le upu e ma whaafengofia na whaamtala inai, I le atoa o le sauninga tuai. So we're going to look at the whole Levitical system and the imperfections of the Levitical system, or the old priesthood and its imperfections, in order for us to understand, okay, that's why Jesus superseded that old system, the old sacrifice system. That's why Jesus is the better priest. That's why he's the superior priest. In order for us to look at that, the first verse of this morning's text in verse 11 says, therefore, if perfection were through the Levitical priesthood. So in that line, we're going to look at the imperfections of the Levitical priesthood. O le whaitau o mua whamai e le tātou tusi whaitau. A whaina wha atotoa ina o mea I le whaiva whaalevi. If perfection were through the Levitical priesthood, ele I mawhai ele sauninga tuai, ele I mawhai ele sauninga whaalevi, ele I mawhai ele whainga taulanga a whaila a le au whaitaulanga, ona wha atoa ina le tangata iutaia. Na o Iesu Keriso, lea la o tātou iloa, na o le wha atuatua ia Iesu Keriso. Ai manatua, o le tangata leo lo tusia ia le tusitala, o tangata iutaia. O le lato manatu atua, o le awala I le atua, wa na o le sauninga whaalevi, wa na o le sauninga a le au whaitaulanga, wa na o le tofinga o le whaitaulanga, el mawailewa noa e lata I le atua. The whole Jewish culture, the whole Jewish individual, their whole belief system was that the only way to God was through the priesthood. And the author is now going to say, well, here are the imperfections of the old system and why Christ is the better priest. Amen. The meaning of the word perfection, in the first verse 11 it says, therefore if perfection were through the Levitical priesthood, o le winga le upu lea nai au mai le whaasamoa, a whaina wha atoa ina o mea whaalevi. E sau mai le upu e lengi tau o le teleosis. It comes from the Greek word teleosis. O le winga le upu lea, o le winga ina ia ausia se matatia. So it's an individual who's completed a goal or an aim. So when we look at that term perfection, there is an aim to complete. There is an aim that one is aiming for. So o le winga le upu lea ina ia ausia se matatia. Pe o le whaasamoa ina lea o le upu lea wha atoa ina. So I le manatu la I tātou le tangata whaitau. Wha mai whai pasumatasi. A whaila na wha atoa ina o mea I le whaiva whaalevi. A whaina na mawhai o na maua le atoa I le sauninga whaalevi. Lona winga, ele I toi mana o mia sesi Faitaulaga. Lona winga, ele I toi mana o mia sesi mea e sili atu. Ai ono o Iesu Keriso, lea la o tātou iloa, na wha atoa ina, pe na ausia le matatia,
I le toto ma le taulanga na saunia e Iesu Keriso. O le ale matati a lea, e mawhai ona o whape atu, o le matati a lea ina ua whaalata lata ina mai I tātou I le mafutanga ma le atua. What is the game? What is the aim? What was the teleosis? What was the goal? What was the aim that the priesthood could never bring, but Christ did? Yeah. May I suggest today that the aim was to bring us closer to God. That was only possible through the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. That was the teleosis, right? The teleosis, the complete aim, the complete goal for the death of Jesus Christ was to bring us closer to God. Was access. That's another simple English word that we could use. We now have access because of the death of Jesus Christ. We now have access because of the new covenant. Lea lau maua I tātou le matati a fō. O le ale matati a fō. Wa maua no e vā lata I tātou I le atua. Le atua pa ia lea sai tua atua le ia pui pui. Le atua pa ia lea sai le maunga sinai e whaasauna watu sisi le maunga aisea e oti. Ono le atua e pa ia. Ai ono Iesu Keriso. Lea lau o tātou I loa nei. O le sauninga fō. O le sauninga o whaafōwina. Ua tātou maua nei, ona o Iesu. Lera, ai whai mai le Eperu se fulu alona whai po se fulu ma le wha. Wha mai le whai tauina o le whai puna. A wā o le taulanga e tasi, ua wha atoa toa inai e ia e wha avavau. O e ua wha apa ia ina. Le taulanga lena saunia Iesu Keriso, ua wha atoa toa inai ai e ia e wha avavau e ua wha apa ia ina. That when we read Hebrews 10 verse 14, and it says in that verse, for by one offering, that's the offering that Jesus offered, that's the sacrifice, the perfect sacrifice that Jesus offered, it says there, but for by one offering he has perfected forever. Remember, we're talking about the word perfection, teleosis, to complete a goal or gain. What is the aim? The aim is access to God. And it says there in verse 14 of chapter 10, for by one offering he has perfected that. Amen. What does that mean? It means that we've made the goal. We've reached that only through Jesus Christ. The priesthood, the old covenant, could never do that. It could never take us beyond the veil into the Holy of Holies. Only Jesus Christ. See the imperfections of the old system? The priesthood could only take us so far, but Jesus Christ took us beyond and into the presence. We now have access. We now have teleosis. We now have access to the Father. And it says, for by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. Who's being sanctified? Me, us, you. We're being sanctified. Only through the blood of Jesus Christ. But the priesthood could never do that. Lele wha mai Iesu le Ioane Suma whawhai koe ono o a unei, o le ala, o kumoni, ma le ola. Nā le winga le kukua whaola, e lea watu lava se tasi le te maa, pe a le ui mai ia te a. E le ima whai e se Faitaulaga. E le ima whai e sauhinga whaalevi. E le ima whai e tangata iuteia. Le lai tango whai le tustala. Tangata iuteia. E ngata mai le pito mai o le ia pui pui, le sauninga a Faitaulaga, le tūlanga nei ei le whaalevi whainga taulanga whaalevi. E ngata mai le pito mai, au Iesu Keriso, le lau whetala Iesu, o au nei o le ala umoni ma le ola, e le alu watu la se tasi le tama, pea, le ui mai a Iesu. Amen. Amen. So the imperfections of the old system, the old priesthood, is that we could never get to the presence of the Lord other than through the priest. Praise the Lord. So when we think about us today, praise God that we get to have the privilege of having a close relationship with God personally because of Jesus Christ. So, o lesi foi va ainga tātou te vai, fa man fai pas fuma le lua le tai ale ni. A wā a fai ua li ua le faiva o Faitaulaga e ao lava
ina liua le tu la fono. Olo iele upuna liua. In the verse 12 this morning it says, for the priesthood being changed of necessity, there is also a change of the law. The priesthood being changed. Olo upuna liua, e saumele upu eleni olona winga, e tatau ona tu ese se tasi mea, ai suyai ise isi mea. So the meaning of the Greek word that we get, the priesthood being changed, it's to put one thing in place of another. That the old priesthood, Jesus Christ, has been put in place of the old priesthood. The old Levitical system, Jesus Christ has been put in place of the old Levitical system. The author is trying to say the Jewish audience, the old system has now been nullified. We're going to see that in verses 18 and 19. It's now been annulled. It doesn't work anymore. Why? Because Jesus has been put in place of the old system. And its imperfection. So lela was suia e Iesu Keriso le mea tuai I le mea fo le whaiwa Faitaulaga was suia ya Iesu Keriso. O ai no tatou Faitaulaga sili leo iai o Iesu Keriso. Amen? O suia le mea tuai I le mea fo. Lela whai mai le whai pasumadua a whai wa liua le whaiwa o Faitaulaga e au lava ina liua le tūla fono. O mea umalava ua ia te I tātou ua ato atua ya Iesu Keriso. So e o lava I le whenenga tuai. Lela o lo tau mawhai le tusitala a Eperu. Ina ia ta watu I tangata I utaia. O lea foi whai mai le nganga pa ia ia te I tātou a. E le tui tau whaatua atua I tātou I a tātou ngā luenga. E le aima tātou ngā luenga e tau mawhai ina ia whaatino e maua ai I tātou le ola. E le aima sa tātou ngā luenga a. Ai ua ato atoa I tātou, pea whai tātou te whaatuatua matali tonu ya Iesu Keriso. That our works can't get us to heaven. Just because you say that you're a good person doesn't mean you're going to heaven. Amen. Nothing you can do could ever save you. Your salvation is not dependent on what you do. Your salvation is dependent on you believing and having faith and putting your faith in Jesus Christ. Amen. So, let us look up Jeremiah 31. I le tusi lea ale profeta Jeremia, o lo iai foi upu whaavalo anga a Jeremia, e tauma iai e Jeremia, le suinga lea o lo a ngai mai. Manatua Jeremia o le profeta o le whenenga tuai. E o lava ia Jeremia, na vaava ai Jeremia, e iai le te mea o mai iai le liua lea a, o le mea fau e su iai, le poloa inga leo o hola I Jeremia matangata Israelu. Even Jeremiah, in Jeremiah 31, he's an Old Testament prophet. But he prophesies that there's coming a new system. There's coming a new covenant that is better than the current one. And Jeremiah is living in the sacrificial system. He's living in that Jewish culture and the Jewish heritage. In Jeremiah 31 to 34 it reads, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant in the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of Egypt, out of the land of Egypt, my covenant which they broke, though I was a husband to them, says the Lord. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. And I will be their God, and they will be my people. No more shall every man teach his neighbor and every man his brother, saying, know the Lord, for they shall know me. From the least of them to the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity and their sin. I will remember no more. Amen. How did we gain forgiveness? Remember, the old system could never forgive their sin. It could only cover their sin. But who forgives sin? The new priest. It's only Jesus Christ. Only the blood of the perfect Lamb was able to wash us clean. The old system, they only used the blood of the lambs and
and the bull to cover one's sin before a holy God. But there Jeremiah says that the Lord says, know the Lord, for they shall know me from the least of them to the greatest of them, says the Lord, for I will forgive their iniquity and their sin. I will remember no more. Amen. Jeremiah was prophesying or giving the word of the Lord for the future tense. And who fulfilled that? Jesus Christ. Amen. Say, feita mai la tatou le Yeremia. Olo fita la ia. Olo fita la Iowa, Pauta, Eo Io Naso, to Sierra, Family of Hope, Malaino, Israel, Malaino, Utah. Le pei o le whea henga o sia mo lātou tama le aso. No tanga mai I o lātou lima. E au mai ai I lātou mai e nuo e Peachwood. O lau whea henga lea na lātou soria. O a fōi no o ino ai a te lātou. Ua wheta lai mai ai o. Au le nei, le whea henga o te o sia ma le a ina o Israel. Pe a mawai I aso. O loo wheta lai mai ai Iowa. O te tuina la o tu la whona I te tonu I a te lātou. Ma o tu si ai o lātou loto. E whai fōi a mo lātou tua. O I lātou fōi e whai mo nu. E le toe a o a tu fōi le tangata I le la te tua oi ma le tangata I lona usu. E whape atu. I o tau I loa Iowa. A wā e loa aku e lātou mangaba. O tamata alua toa maui, o loo wheta lai mai ai Iowa. A wā o te whaamangalo I ala toa mio leanga. Ma o le toe mana tua ala toa sala. Praise the Lord. E o whetanga Yeremia, e whatatau I le whaamangalo ina o ang sala. Tasi lava le awana na mawhai ai, o na whaamamai ina tato ang sala. Na o le soto Iesu Keriso. A le mea tuai, na faitaulaga pe na osi taulaga le au faitaulaga I toto manu ina ia ufi ai le anga sala le tangata. Ina ia usi taia le tulafono o le atua ona o le atua e paia. A anga sala le tangata e maila na taulaga I le faitaulaga ona osia le taulaga e ufi ai le anga sala. Au I le perfetanga le a Yeremia o lo fetalai Iowa I le taimi lumana. Ai whamaile upo le atua whamai awa o te whaamangalo I a lātou a mio leanga ma o le toe manatua a lātou ang sala. Tō tasi le taulanga na mawhai ai o na whaamangalo ina a tatou ang sala na o le maliwa Iesu Keriso. Le alai wha eo I a Yeremia o le whaita o le perofeta o le whenga tuai. Aina wa ai Yeremia I le taimi o Iesu Keriso. I le taimi na whai e le walo anga lea. I le upo lea tua I ona tangata. E iei le taimi o te toi au mai ai o toa. O te whaamangaloina o toa na sala. Whapewhea I le mali o Iesu Keriso. Lea e au mai e fo I la le anganga I le tai au le nei. O le anganga o le tai au le nei. Le anganga o le tusitala. Ina ia whaamanatu I tangata I utaia. Ua uma, ua maea, ua whaiwina le mea tuai, a ua whaafowina I le mea fo, o loo ia Iesu Keriso. So the imperfections of the old priesthood have now been replaced with the new priest, and the new system, and the new covenant, which is found in Jesus Christ. That brings us to verses 13 through to verses 17. And verses 13 to 17, we're going to be looking at the perfection of the new priesthood. Whaipasuma tōru o whaipasuma fitu. Tato te waava ai I le ato atoa la o le whaitaulanga lea. Ua saunia ina ua whaafowina. Whamai le whaipasuma tōru a wā o ia o tā ua mai. I ai o nei mea o so le tasi I tua inga ia. E le ai so la tau na au auna I le whaitaulanga. Manatua o Iesu Keriso. E le o ia o se sa levi. E le o se I tua inga o levi. O ia o le sa yuta. Ao sa yuta foi, ele I tā ua I ai le tofinga le o le whaitaulanga. Le la ua tātou hawawina mamanino le whaiupu le nā Le whamai whaipasuma wha awa wai loa tino lava, ngā tupu mai a yuta lo tātou alii. Tēnā tātou mata I le vai aso na te anei, o le silisili ese le nā o le atua. O le silisili ese le nā o Iesu Keriso, I whaitaulanga wha a Levi, ma whaitaulanga a Arona, Aisea, a wā ese le tofinga a Arona ma Levi, tofinga whaitaulanga I le nuo Israelu,
e se le tofinga i Iesu Keriso. Ea, e winga whaatasi o ia, ma me ki sa teko. Praise the Lord. So we now read in verse, if we look at verse 13, for he of whom these things are spoken, it's talking about Jesus Christ, these are spoken belongs to another tribe. We now understand that Jesus Christ was of a different tribe to the Levites. He wasn't part of the Levitical tribe. He wasn't part of the tribe that only the priests would derive from. That it's hereditary of all priests to come from either the line of Aaron or the line of the Levites. Where did Jesus come from? Verse 14 says, for it is evident that our Lord arose from Judah. So Jesus was from a different tribe altogether. But that's why he's a better priest. That's why he's a superior priest. Why? Verse 15 says, and it is yet far more evident if in the likeness of Melchizedek there arises another priest. The word there that says rises another priest comes from another Greek word, and it means a different kind. That's that Greek word there on our slide, heteros. Another kind. Le upule naulo au mai el fai koe se fulu male lima. Wa atili ai foi ona I loa tino pe a fai wa wha atuina le tasi Faitaulaga pei o meki sa teko. Le upu nā wa wha Samoa ina o le tasi Faitaulaga. E sau mai le upu e le ni. E winga ese Iesu Keriso. So now like for me for Samoa, ua pe a whai ua whaatuwina le tasi Faitaulaga pei o meki sa teko. E winga ese Iesu Keriso, mai le Faitaulaga a Iutaia, mai le Faitaulaga a Israelu. Ona o Faitaulaga a Israelu, e mai le itua ingo Levi, o le itua o atali o Arona. E wha mai whai ko suma lima, ua whaatuwina le tasi Faitaulaga pei o meki sa teko lona winga, e winga ese Iesu Keriso. O lea la o tatu talatala noa nei le manatu lea lona lua, I le ato atoa o le Faitaulaga o Iesu Keriso. That word heteros used there in verse 15, when we read verse 15 it says, and it is yet far more evident if in the likeness of Melchizedek there arises another priest, or arises heteros priest. The word heteros means another kind. Why? Jesus wasn't like the kind of Levites. He wasn't likened to the kind of Aaron. He was likened to a different kind altogether. Amen. He was likened to a better kind, a superior kind. And we find out last week that he's actually likened to Melchizedek. And we found out last week that Melchizedek was both king and priest. The Levite priests were only priests. They could never be royal. They could never be king. But Melchizedek was both a king and a priest. And Jesus was in that order. That Melchizedek last week was the king of righteousness and peace. That only Christ, he was able to bring us our righteousness. He was able to bring us our peace. A priest could never bring righteousness. Remember? Why? He had to do a sacrifice for his sins first. Whenever he went to take an offering, he'll do an offering for himself, for his own sins, and then he'll do the sacrifice for the person that's brought their sacrifice up. Mana tua foi me mixateko o ia ole ele ngata o ia ole Faitaulaga a o ia foi ole tupu. So I tato te ba ele ato ato o Iesu Keriso mixateko foi o ia ole tupu ole amiotonu o ia foi ole tupu ole file mu. Iesu Keriso o ia wa ta wa amiotonu ina fua I tato o ia foi wa mawa I tato lea me file mu. Amen. O tangata Salevi foi o ilato o tangata Faitaulaga na o Iutaia na o tangata Israel. Now Iesu Keriso o ia ole Faitaulaga moai mole na that Jesus Christ is a priest for both Jews and Gentiles. So the perfection of the new priest, Jesus Christ, we can see straight away that he is at that superior level, right? He's on another
plateau. Like he's just like different level to the Levites and the old system priesthood. And that's what the author is trying to convey. Then the author conveys in verse 16, and he says, who has come not according to the law of a fleshly commandment, but according to the power of an endless life. Amen. When we look at verse 16, it says there, ele o se tula fono se poloa ina faaletino, ua faiai o ia, a o le mana o le ola le uma. That Jesus Christ never came according to the priesthood of a fleshly commandment. So he never came in the line of the Levites. He never came in the line of Aaron. But verse 16 suggests that, but according to the power of an endless life. What does that mean? It means that he is eternal. It's talking to his eternity. It's talking to his divine being. Who's eternal and power of an endless life? Only God. Praise the Lord. Atala noa noa tātou lefa me whai pesuma leo. Leo se tūla whono se poloa inga whaaletino. Lona winga. E le ia whio mai o Iesu ke riso e whai ma Faitaulaga e whatatau I le tūla whono a le tangata. Lona winga. E le o io se salevi. Lona winga. E le o io se atali o arona. Ai wha mai a whai pesuma leo. A o le mana o le ola I le uma. Le ale winga o le mana le olo tala no mai e whai pesuma leo no. O ia o le atua. O lo tala noa mai le tustala. O ia o le atua. Ua vea o ia Faitaulaga sili. Ona o le tofinga a le atua soifua. Le tofinga le whai mai e Eperu e ono whai pesuma le iwa. Wha mai lona Faitaulaga. Ua ia I tātou le nā wha moe moena. Pei se taula o le ananga. E le mato sina maua mausali. E o fo I te tonu I tala atu o le ie pui pui. O aina te mawhaia o na watu I tātou I tala atu o le ie pui pui. Wana o le mana, wana o le atua soifua. Wana o le atua na te mawhaia o na watu I tātou I tala atu. O aina o mawhaia o na maua I tātou le taula o le ananga. Wale tue mato sina lo o langa whatu atua. Wana o Iesu. Amen. E I teni e whai tau mawhai tātou I le malosi wha le tangata. Ina ua tātou tu a toa lo tātou whaatua tua, lo tātou wha moe moe a Iesu. Lea ua whai mai ele whai pasuma leiva, ua tātou ia te tātou le wha moe moe na, pe o se taula. Na o le mana a le atua na te mawhaia o na whaatino ina le vaenga le nao. That when we look at what is the power of endless life, and I bring us back to chapter 6 verse 19, it says, this hope we have as an anchor of the soul. That's a divine power, right? The only reason why we are anchored in Christ is because of Jesus himself. It's because of that divine strength. Because if it was our strength, we would have given up ages ago. I would have died ages ago in my sin. But praise the Lord, because he changed my life, and now he holds my life, he is the anchor of my soul. In chapter 7, verse 24 to 25, it reads, because he continues forever and has an unchangeable priesthood, therefore he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. We spoke about this last week, but we serve an everlasting priest. He is alive forever. It says in verse 24, it says, because he continues forever. Who continues forever? Only an eternal being. That's the Jesus Christ that this author is trying to convey to the Jewish people. It's not a man. A man dies. The old system is now passed away. It's been replaced by this person named Jesus Christ. And he's not just a man. He is divine. He has an endless life, a power of an endless life, and that is God. Le fai pula le suma le ono le fai mai ai. O le mana o le ola le uma, e fai mai fai pua lua suma wha peitai, o ia ua tū mau e wha avavau. Le tua le naulo e au auna iai a. Le mafuanga le na e mawhai ai, ona e sabahi pēr, ma e tū mau pēr. Ona olo iai le Faitaulaga e sili a. Olo iai le mea fōu lea la ua au mai le awhionga pa ia le atua. E ola ai I tātou. Ai sea,
O wai tu mau e whaavavau. Wha mai whai unga o whai koe luasuma lima. O loo soifua pea ia e whautua moi lātou. Nā o lea tua o loo soifua. O le mea tuai po le Faitaulaga tuai. Whioti uma I lātou. E o lava le vaitemi le nei a. O isi tangata e tuura lātou whaatuatua I le tangata. E tuura lātou whaatuatua whamai. Ia tatou walua ia I le tangata a. Aua le tuo tatou whaatuatuanga I tangata. Tuolo tatou whaatuatua. I le atua whamai. E soifua pēr e whaavavau. Amen. O le tangata la le nā o lo tala noa I ele tu stala Eperu le tai au le nei. O le tangata I ngoa I a Iesu Keriso, le mea fou a. Le sauminga le ufa fou wina, wa vea Iesu ma Faitaulaga sili. O ia e soifua e whaavavau. This high priest, Jesus Christ, he is superior priest. Why? Because he lives forever. He's the anchor of our souls. Because he continues forever. He lives forever and he advocates on our behalf. You know, there's times when you find it challenging in your life, and then all of a sudden you get that sort of extra energy. It's almost like an extra push, right? And then you sort of stand back up. That's Jesus advocating on our behalf. That's the superiority of that high priest. Because the presence of the Holy Spirit helps us to stand back up, helps us to carry on. E mawhai le mana ma le maalosi o le atua le e whaavavau, o lo soifua e whaavavau. Ona whaamalosi mai pēr ia te tātou, le sawalinga lea o lo tātou sawavali ai. Amen. Paenga muli muli, e maua I whai upu muli muli e lua. Suma valu ma suma le iwa, whamai le whaitawina, a wāfoi, ua tatalaina le poloa inga na mua mua. Whamai le autu o le vaenga lona tolu, o le wha moe moenga sili. Whamai le whaipua se furuma le valu, a wāfoi ua tatalaina le poloa inga na mua mua. Whaiwina tatou manatu le tai aule nei le manatu le tustala, o lo tau mawhai e tau watu I tangata iutaia, ua tatalaina le poloa inga mua mua. Ua whai wina mea mua mua. Ua wha mutaina le sauninga whaalevi, sauninga taulanga, sauninga malava na whai le malu malu. O sairua ina le ia pui pui, o mawhai ona whaalata atu I tātou I le atua. Ona o le mea fau, o ai le mea fau. Iesu Keriso, le whamai whai pasuma valu, a wafoi o tatala ina le poloa inga na mua mua, ona o lona vai malona le au ngā. Le mea tuai, e vai ma le au ngā. Whai whai no whape atua, tātou, aua tātou te wha moe o tātou o langa tuai. Aisea, e vai ma le au ngā. E le iso na o ngā ia te tātou, e lo tātou soifua ngā fau a, wha fau wina ia Iesu Keriso. Whamela I whai pasuma liwa, a wana le wha atoa ina se mea tasi I le tū la whono. Nothing was perfected by the law. And it says there in verse 18, for on the one hand, there is an annulling. The meaning of that word annulling is to set aside. So the author is saying to the Jews, you know that whole sacrificial system? You know how you had to come and bring your perfect lamb and come in to bring your doves and your bulls and bring it to the temple? You can stop that now. Amen. It says there, for on the one hand, there is an annulling of the former commandment because of its weakness and unprofitableness. You get no benefits from the old system, Jewish people. Come to Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise God. And it says in verse 19, for the law made nothing perfect. The law was unable to make man perfect. It was temporary. The sacrifice would only be able to cover them for a certain period until they sinned again and they had to bring another sacrifice. Then they would go again on their way and they'll sin again and have to bring another sacrifice. So it was not permanent. But in Christ, we have permanent forgiveness and permanent access to God. Praise the Lord. Let us make more le Peteru. More Peteru alona mta ku more. Mana eu fai pui o te fia au mai e tala noai le apostolo Peteru. Ile nau tainga sai profeta o le whenenga tuai a. Whamai le upa Peteru. O leo la tanga lea na tau sa ili i ai. Ma tau sue i ai o profeta.
o e na valo ia mai le alofa tūnoa e o ia te o tau nā. O e na sā ili o a whea o na pō. Ma le winga o na pō na whaeloa mai e le anganga o Keriso, sai tutonu ia te rātou. Ina ua mwake whaeloa mai o ti ngā o Keriso, ma le mamalu e muli ane i ai. Na whaalia mai ia te i rātou, e le ona o i rātou, a o i tātou. Na rātou tuina mai ai ia mea, o mea ia ua whaamatala i nā tu nei ia te oto, e i rātou o e fola atu le tala le ia te oto. Male ananga pa ia ua au ina mai le langi. O mea ia e nau i ai le au ahi, i le fia mata i ai. Ako solo Peteru a. O lo tusi fo i le tusi whaamalosia Peteru i le au whaatuatua. Ina ia whaamalosia i rātou. O le au whaatuatua, tangata i utaia, o ea na lato talia le whaalatanga ma le mau ia Iesu Keriso. Ai whamaile upa Peteru, tangata i utaia, tangata whaatuatua, e o foi a tatou au ngā tamā mau ngā perofeta. Na lato tau sā ili le mea moni nea a. Na lato wa aima i le taimi nea. Le ale taimi. Le taimi o Iesu Keriso. Na lato nau mai le taimi leo Iesu Keriso. Le whai mai e whai upuna e sumatasi o ena sa i ili po a whea o na po. Ma le winga o na po e whai loa mai ai e le anganga o Keriso sa i tonu ia te i lato. Le apostolo Peteru a. Wha mai na tusi o ia i le au whaatuatua e o i o lato au ngā profeta mau ngā tamā. Na lato valo ia a. Peo Jeremia. Na lato va ai mai le taimi o Iesu. That even in the book of 1 Peter verse 10 to 12, I'll read verse 11. It says that the prophets of the Old Testament were searching for what manner of time the Spirit of Christ who was in them was indicating when he testified beforehand the sufferings of Christ and the glories that would follow. 12, to them it was revealed that not to themselves, but to us they were ministering the things which now have been reported to you through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, things which angels desire to look into. That even the Old Testament prophets, even the angels desire to look into the time of Jesus Christ. This Apostle Peter was writing his letter and he was reminding his audience, the audience which included Jewish believers as well, that even the Old Testament prophets looked unto the time of Jesus Christ. Why? Because the new system is much better than the old system. That there is a better hope. That verse 19 of our reading today, it says there, for the law made nothing perfect. On the other hand, there is the bringing in of a better hope through which we draw near to God. What is the better hope? The better hope is Jesus Christ. That's the difference between Christianity and every other religious system. Every other religious system, you have to do something good. You have to work. You have to earn whatever life it is. Or they say that after this life, there's nothing after this life. But Christianity is the only religion that offers hope. That hope is in Jesus Christ. Amen. 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 Le lai wha mai ele tusi nā ma le wha malosia a Peteru. E wha opopo i le tusi a Eperu, wha mai le tusi tala Eperu. A wana le wha atoa ina se me tasi i le tū la whono. Nā le unona winga. E le ima whai ona wha atoa ina i tātou i le tū la whono. Ai wha mai whai pasuma liwa. A o le wha opopo o le wha moenga siri ona le lei. Ua mau i tātou le wha moenga siri ona le lei. Wha pewhia. Ono Iesu Keriso. E sili Iesu Keriso i le mea tuai. E sili Iesu Keriso i le whengenga tuai le sa ma le tū la whono le na ola i tangata Israeli. E sili Iesu Keriso i lo o langa tuai. Le o langa oena e o lai a. Le o langa le na e sauai, ma le o langa le na e manatu ai oe, o le o langa le leile na e te maua i leo lai whakawau a. Ai ina ue maua Iesu Keriso, ona i loa. O le ai. E sili a Iesu. E sili Iesu Keriso.
I lo o langa sa o wolai. Ai sea, o Iesu Keriso, o maua ia, o le wha moe moe na sili o na le lei. Fa mai le Eperu e wha alona wha ipu e spuma le ono. O le mea lea, ia tātou wha alata lata atu ai ma le wha amalosi. I le nofo ali o le alofa tūlua. Ina ia alofa ina ai o I tātou. Ia maua e fo I le alofa tūnoa e feso soani mai. I o na aso e tatau ai. Mana tua le tātou autua. Mana tua le tātou autua le amatanga. O le autua toa le tātou manatu I le nita iau. O le whaalata lata atu I le tua a. O le savali le tangata Kirisiano, o lona naunau ta inga, ina ia vāwala lata lana mafutanga I le tua. Ia e mautinola le tai au le nei, o sili Iesu Keriso I le mea tuai. Amen. Ona o Iesu Keriso, o mawai e I tātou, le ava noa tātou tea, whaalata lata tuai. Le alafa me whai pasuma le ono o tāpue wha, o mawai I tātou, o le mea ia tātou whaalata lata tuai, ma le whaamalosi le nofo ali, o le alofa tua. In chapter 4 verse 16, and I'll end with this verse. In chapter 4 verse 16 it says these words. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. I started off today's sermon with the fact that a genuine believer wants to have a close relationship with the Lord. That's our desire. That's our heart. A genuine believer wants to get closer. We're not perfect, but we genuinely want to walk closer with the Lord. And now we understand that Jesus Christ, who is the superior priest, has replaced the old system. And he is far better, far greater than what was before. The author was saying to the Jewish audience, that old sacrifice system, that old Levite system, that's now being put aside. It's annulled. Why? It's been replaced with the perfection of Jesus Christ. Amen. And that's why we can say together in verse 16, we can come boldly to the throne of grace. Who's the throne of grace? It's God Himself. Amen. He's grace Himself. Amen. He's love Himself. Amen. And we can come boldly because of Jesus Christ. Amen. 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 So le whai posumaligo wa whai maautu, a wana le wha ato toa ina se mea tasi I le tū la whono. A le wha o popo le wha a moe moenga e sili ona le le, na wha ato toa ina ona o lea, ua tātou wha lata lata tuwai I le tū. O wha marosi, ia tātou savavali, ma le atua tātou whinau mo le tala le dei. Ia tātou I loa, ua mawai le mea tuai ua tu ese le mea tuai, ua le o ngā luenga a tātou e whaolaina ai I tātou. Ai ua whaolaina I tātou ina ia whaia ngā luenga le dei. Pape whea ona whaolaina I tātou, ona o le alofa mai, o le mabiu o Iesu Keriso, o le toe tū mai, lea ua vea o ia mawhautua ia te I tātou. Be blessed this week. Amen. Let that word encourage you. Let that word bless your heart. Let that word also challenge you. That you continually think, okay, when Paul writes to the Corinthians, test yourselves if you are of the faith, right? That every day we should be testing ourselves, am I really of the faith? Am I really saved? Do I really genuinely want to have a close relationship with the Lord? And you continually be encouraged by these words, that Jesus Christ is the superior priest. He's the better priest. We have a better life in Jesus Christ. That we don't have to live a Levitical system, that we as Gentiles now have access to God. So praise the Lord. Ia le tua, tau I le whamamia le tua lo loto, lo whamalosi I le rigi, I le neiva I aso. Ia o tatou savalia pia le wholaunga I le nei o lana. Tatou tūlai mai, whatasi, muli mai upo le nei te talo, tatou te talo whatasi e tuai I le tua. Pi ia oe tama, no wanga le lei, ona o lau upu fola, o whaalongo, ai a ina I lo tangata, ina ia o iloa, le mea moni, o ia Iesu Keriso, o ia
O ia Faitaulaga, Faitaulaga, ua silisili. ua silisili, Ona o le tongiola, ona o le tongiola, ua o maua. ua o maua, Ilona maliu, ilona malia, ilona toitu mai. ona toitu mai, O ia fo'i, o ia foi, ua vea, wa avea, ma fautua mo a'u. whautua mo au, Ia te oe le tama. ia te oe tama, Fo'i le vi'inga ia te oe. o i ina ia te oe, Nei ma so uma, nei maso e o uma, i le whaavavau. e o le whaabau, Amene ma amene. amen, amen. We thank you so much, Lord. We thank you that we have heard your word as it speaks into our hearts. We thank you that we no longer serve this side of the veil. We thank you that we no longer are outside of the Holy of Holies and the Holy Court and the Holy Place. That we don't have to follow a sacrificial system, that we don't have to bring bulls or lambs and go to a priest so that we can have access to God. Because of Christ, we can now approach, we can now come boldly to the throne of grace. And so therefore, Lord, we are so grateful. Thank you, Lord. Father, we humble ourselves before you. We know that we are sinners. We know that we are wretched by nature. But we are so grateful that we are forgiven, we are redeemed, because we have put our trust and believe in the name of Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord, Amen. now until forevermore. In Jesus' Thank you, name. Lord. Amen. 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 Thank you, Lord. Take. Amen.